أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alimcan Barıcı Hazretlerinin hadis kitabını okura devam edeceğiz inşallah. Biz 10. hadisке hali barıp жеткен едік. Kıska hadisler okuyacağız. El-Aşir 10. hadis. İza şeribe ahadukum fela yeşrab bi nefesin vahidin. İza şeribe ahadukum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Sizden biriniz içken vakitte fela yeşrab bi nefesin vahidin. Bir suluş bilen içmesin. Mesela kesede su turaymi, ani bir suluş bilen içmesge gerek. Ani bir neçe suluş bilen içerek. Mesela 3 suluş bilen. Hem İbn Abbas sahabe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tuğanı bulan İbn Abbas'tan İbn Abbas'ın okuşçası ayta. Aykırma Mevla İbn Abbas. Onun okuşçası ayta bir kişini körede indi bir suluş bilen içken. Onun ayta bu şeytanın işi. Şeytan şulay aytırıp işe. Siz alaytırıp içmeyiz. 11. hadis. El-Hadi Aşar. İza garafel gulamu yeminehu min şimalihi famruhu bis salah. İza arafel gulamu. Yaş bala bile başlasa. Yeminehu yağın min şimalihi sol yağından ayıra başlaganda famruhu bis salat ona namaz okurga emrediniz. Kişi kulun yağın sol yağından ayıra başlaganda ol anlay başlaydı diyenini anlatayım. Akıllı üsken diyenini anlatayım. Hem namaz okurga kerekligin ona anlatırga yarayındı ulu hatta. Hem şunun için balaların da mine kişkene yaştanık dini terbiye birige gerekligi de eytelemle bu hadiste. Bu hadis küp şağanaklarda getirile. Sunan Ebu Davud'da da iske alana bu hadis. El-Hadis-i Thani Aşar 12. hadis. İza mudihal fasiku gadibar rabbu ve ihtezzel arşu. İza mudihal fasiku günah işlevişini maktasalar gadibar rabbu Allah Teala aşulana ve ihtezzel arşu hem Allah Teala'nın karşı kürsüsü ul tetri aşuğundan Allah Teala aşulana kaçan günah işleyen kişini maktaylar. Günah işleyen kişini bir kaçanda maktarga yaramıyor. Hem maktavına da değil hazır degimne internet var mı neler var. En zor günah ol. Günahını işledi kişi. Ana ol günah aldı özüne. Ama delakin kişi mesela günah işlemese de ana videoga düşürüp görsetse mesela internetlerde taratsa ol günah işleyen kişiden de 1000 mertebe, neçe mertebe kübürek günah işledi. Çünkü olanı reklamiruyor de başkalarına da gösterdim ne o şulay ettirip işley. Kaybir kişiler anlarga mümkün. Ol işleyiş, men de işleyim dep. Şunun için bir kişi mesela bir hata işlediyken ana bir kişiye de söylemişe ana kaplarga kerek edi. Men satara muslimen satarahullahu satarahullah. Kim mümin kişini günahın kaplasa, körsetmese onu Allah Teala ahirette onun günahların başkaları aldığında onu uyatka kaldırmayacak, körsetir. El-Thalithu Aşar 13. hadis. Uzkuru mahasine mevtakum ve kuffu an mesavihim. Uzkuru mahasine mevtakum. Ölgenlerinizin yaxşı yaklarını iske alığız. Yaxşı yaklarını iske alığız ve kuffu an mesavihim. Hem anın onların günahların iske alıdan özünüzne tutup durağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay dep aytadi. Ölgenlerinizin yaxşı yaklarını iske alıra gerek. Ölgenlerimizin. Vafat etken kişilerin günahların iske alırga gerek değil, yaramay. Bu hadis şulay yok Abu Davud rahimahullah rivayet etken hem Tirmizi rivayet etken. Ar-Rabi'u Aşar 14. hadis.
إذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, uyalmasan нәрсе тілейсің соны ішлә, тілегеніңні ішлә. Кішіде ұят хисі болмаса, тілегенін ішләсін. Бұл Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e рұқсат ете мағынада түгел әлбәттә. Уялмаған кіші тілесе нәрсе ішләсін, аңа халал мағынасында түгел. Бұл керісінше кішіде ұят болуға әтерейін. Сен ұят түгел екен сенде, тілесе нәрсе ішлә. Шул мағынада. Шуның үшін кішіде ең бірінші ұят деген хиста болырға тиіс. Мүмин кішіде. Мүмин кішінің айыра тұрған сифатларынан бұл. 15-ші хадис. Әл-хамису ашар. Ирхаму турхаму. Вағфуру юғфар лакум. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytады. Ирхаму, сіз мәрхәмәт етегіз башқа кішілерге, турхаму, сізге де мәрхәмәт етерлер. Яғни, яки бұл дүнияда мәрхәмәт етерлер, яки ахиратта. Вағфиру, сіз ғафу етегіз, юғфар лакум, сізне де ғафу етешектер. Яғни, сен нешеге тіреп мағамәле етесің, башқа кішілерге қаратады. Ахиратта да сен сондай мағамәле көрсетілешек. Сен кішілерге мәрхәмәтті екенсің, ашық кезді екенсің. Ахиратта да сен сондай мағамәле боласың иншалла. Һәм сені ғафу ету сифаты бар екен сенде. Ахиратта да сені ғафу етешектер иншалла. Мұны имам Ахмад Муснадында да келтіріп хадис. السادس عشر استعينوا على أموركم بالكتمان. Bu da bir mühim hadis. Kengəş şeklinde bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ista'inu ala umurikum bil kitman deyip aytadi. İsta'inu yordam etiniz ala umurikum o'zlaringizning ishlaringizga, boshqa rivoyatda ala qadoi havaijikum ishlaringizning ishlanuvini yoki bil kitman ularni yashiru bilan. Masalan, biror narsa ishlasang kelar ekan, ana Mine men şu aytırıp işleyeyim deyip bütün şey aytып жүрөй керек түгел. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, аны жеріне жеткіріп işlesеңіз келе екен, аны башқарасыңыз келе екен, аны міне мен ішлейшекмін деп түрлі жерлерде айтып жүрөй керек түгел. Ішлерге керек, ішлегеннен соң кішінің ихлас ниеті бар екен, Аллах Тағала аны қалдырашак мәңгілікке. Mesela mine bu kitap. Barulya Hazretleri yazıp kaldırgan onu okuyuyoruz biz. Hem Allah verse inşallah şu aytırıp da devam edirmiz. Bu kişinin ihlaslılığını gösterdi. Mesela İmam Bukhari'de kitapını 256 yılda hicri bilen vefat etti o. Onun kitabını devamlı ettirip bütün İslam ümmeti tanı. Bütün yerlerde okula. Bu onun nerse degenini anladı. Kur'an'dan sonra Sahih Bukhari жиынтыган okular kişiler. Нендей ихласлы кіші болған? Мәңгілікке 1000 yıldan артық оның китабы давамлы мұсылмандар оқып тұралар оның китап. Һәм бізге де мына шундай эшләргә Аллаһ Тәгалә насип етсен. Ихласлы булып, Аллаһ Тәгалә разы булган гамәлләр башкарырга насип етсен барыбызга. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.